بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ثم درجة الثانية وهي الإيمان بمشيئة الله العامة شاملة لكل الأشياء وكل المرادات التي يشاءها سبحانه وتعالى. أريد أن أدرس بأصول السنة لإمام أحمد بن حنبل. سورة بلال لا تيجي مرتبة درجة أنتم درجة فلو سورة لا تيجي درجة فلو minye sebeliye daraja fulanna summa darajatu saniya ko kofe latige daraja fulanna a category fulanna wa hiya al-iman bi mashiatillah ikalli manani ko femo fembe ko abe kenala ka jende bi mashiatillah ammatan shamilatu li kulli al-ashiya ikalli manana ifana ko alaka jembe fembe de kono ala ka jenye fembe de ta ko kullul muradati anil la nyini be allati yasawha subhanahu wa ta'ala la nyini munu ni ala bukano masami selana korta le no wal iman bi qudratihi allati yakhluqu biha kull al ashiya ikalli munani ala ka sheba ya fanaye ala ka sheba ya minna be fembe danaye فما من معدوم أو موجود فنت من تنت معدوم فنت فنت أو موجود أو سولن معدوم من منت موجود من سولن معنى من تنت كبرو وموجود سابقا أني من سولا أو لاحقا من سولا كتمه أو من سولا سيسا شغيرا وكرا فتنة أو كبيرة أو بكمبابا قولا وكرا كماي أو فيلا وبكوالي حركة وكرا لا مغاي أو سكون أو بسبتي لا تحسب إلا بما شاء الله نشيت سكا كفو على كجي ولا توجد إلا بخلق الله وإنجاده إياها أسنت سكا كفنا فو على يا دادي على دي نانا على دي يا سوجيون على دي أنا تجيبون بماشيته وقدرته ناكا جيني أنا كاللتيجا التي لا يعجزها شيء على كاللتيجا من نات الدسفين بلا وما ذلك كفر نمبك أرسل الله رسولا على يتشيدونجي وأنجل كتبا أي كتابوجي يكلف العباد بأوامر والنواهي نابي جون nabu bila akanya marukan dola ani nabu bada kabari fem dola wa aqaidun ani nabu bila dusuna siru dola o ibadata ni pato o masakala zalika ni minye nono na nyona fal mutiu yutiu bi ikhtiyarihi wa iradatihi ni mo ya alabato na be alabato na kala nyini de ana yire kasuwantiya وذلك لا ينافي ماشية الله وقدرته وتي على كجي اني على كلاتي فنجي كبوي سبحانه وتعالى ما انا لبطولا به ibe alabbatu ni re kasuwantani kala nyiri de otayira fana ko ala majenai iba surala de jenani kapoto fanai ala de yalla tige subhanahu wa ta'ala faman ata wa sadaka sabila rusul kiram nim wamin ya alabbatu yidonna kacci den ban kasirala fajajahu aljanna eka sare aljanna de o mani asa urusula wa kajabahum nimu wami yacci den soso iyu galon tiya wa qala fahum yacci den soso o shiba ala zalika ala bi kurushuka wa juji ala mahadir inhirafihi ala bisra iye jengene minke kabwala kasira mala bisra no hakke in kana kufran na yasro ka jengeni ka bola ka sirama kafiriya de do fannaru khalidan mukhallada fiha ebedo jahannaba tasma de kono ka do ma kono tebo wa in kana min ashhab li kabair
na ya soro ka jengai kabaira dunkew de ye kabara jurugo tigi de ye yedogolo tata mashiatillah ebe do ala ka jenkoro yomare kamado insha afa anhu qiyamado na diarale ya bayya fima wa insha ajabahu na diara bila jaba ashahidu mesere yemunyeya innal imana bil qadr khayrihi wa sharrihi kaira kulli man ya nillatige anyuma ana juma la yunafil qiyam wan nuhud bi sharai otabali ko hada badente jo kire lamga kala ka sariyaw kede nan koy kalli munana lakata la tige a hera mana juma otayira fana ko de sariyaw kede ibe ala ka sariyaw ke kilamga ka sariyaw kede imalu fa kullu muyassaru lima khuliqa lahu ciden ko ay barake mo kelen kelebe ala yidda min kama ala bode baran no yaye wa qarishalahu ba'dun nas fi ma li amalu al yawm do dalla ka ciden yirinka ko bi an ka barabe munka afima jaffati bil aqlam wa jarati bil maqadir amru mustanaf dalla ka ciden yirinka ko ambe bara munun ke wala tige de kolina baraw le kalmu ye bara nunu sabe ka korode wa kalmu ye bara nunu sabe ka korode ala kala tige konona na wa ube anka bara wa ambake kuke kurade wa sabe qala bal fima fihi jaffat al aqlam wa jarat bil maghadir ciren ko ay ako bara beke kalimu jarana yede mana kalimu ya sabe ka temede ala kala tige borina ka de fana ka ko qala fima li amri min ye ciden ni ka ko ola me barake munna ni ko be banna kaba aw be barake munna be ka sigi doro ala yilla tige yoro me kataye qala ciden ko imalu fa kullu muyassaru lima khuliqa lahu ciden ko ay la tige ko ni be banna me aw ka barake ala ye mo min da yoro min kama ala bo yoro de baran no yaye fa ahli shahadatu sayushiruna li amali ahli shahada mo min ye mo kunna dunye mo kunna dun ka bara ala bo de no yaye woke wa ahlu sagawatu sayashiruna li amali ahli sagawa ni mo min yakuna ko fona de kunna godum ko ka bare minye ala bode no yebe kunna ko bara de ke wa qawluhu imalu na ko ay baraki yani imalu bi shara'illah ay baraki ne ala kasare wa amalu bima jaat bihi rusul cide unnana ni minya ay barake nay ati rusula ayatu cide ko lianna allah ataka ikhtiyara parce que hada madala subhanahu di ayrema wa ataka qudrata alay sheba ya dima wa ataka aqlan alay haqli dima tumayizu bihi bayna al haqq wal batil haqli mi ni be chiyani galongo nyona nay wal huda wad dalal haqli mi ni be kandane fili bonyo nay watatu wal mashiya haqli mi ni be alabatuna ala soso bonyo nay wallahu yuhashibu kalama ataka min haji alati ala bi kuruside ala yennim mina munun di ima wa hadhihi arawati aninni sufe munun dira ima ala bi kurusikuka allati tamayajati biha anil hayawanat sufe munun anin munu ni eni bagaw ngora fenyana mo gora nyogon koroni oye wali jammadati sufe munu mina munu ni eni jammadatu gora nyogon ni aye jammadatu munye ninte mununa ni ala ye mina ndo di ema ka sufe ndo di ema sufe munu ninte minna enu gora nyona ni boye wa hiya manatul mas'uliyat yaro ala kan yin kali yoro yobode amama allah tabaaraka wa taala sufe munu fule ka di ema mina munu fule ka di ema ala be yin kali be e kan ni wudude qiyamado madami masami heraka cha korotalen wa alayha yatarattabu al-jazaa ewa onyin kali ani ka sufe ani ka mina unye bara minke ika sarafana beke odeka sawan kana ikraman aw ihanata ni ka sarakera bonya de sawa minye barajiye abeki ka sufe ni ka mina un ka bara deka
imanni ka sarakera to yani de fanna bi to lani la jabado abeke kam minaw ani ka sufu ka bara indek wa tasdiqu bil ahadith fihi donc hadisan munun nana latigo in kola fil qadar latigo in kola min al ahadith allati jakarnaha hadisan munun nanyu do fo kateme misal hadisi jibril aida comme jibril ka hadisa tuguni antumina bil qadari khairihi wa sharrihi mana hadisa munun nana kala tige sabatanye jibril ka hadisa bola na koy kalli manin li tige hera mana jugumai yani antumina bil qadari khairihi wa sharrihi amana munye ikalli manani la tige a hera mana juguma haja fi taqdir al am alladhi marjahu ilmu la shamilu sabihu wa marjuhu ma katabahu bonni min fulinne iba fonninde ma taqdirul am mana latige min kera la ul mahfudula o ba fode ma ko taqdirul am latige min na doni a gorbali abe sagi kata ala dema abe sagi kata la kasebeli dema tabaraka wa taala fi lahul mahfuz ala min sebe lahul mahfudula wa hadithukum mas'ud bo minye Cheikh Arabi anye minye latige daraja ayo ulufo anko latige daraja nani dedo al ilmu wal khalqi wal mashiya wal kitaba ni koy kal limanani latige limanani ni konani ado ko ala be ko be do kele afulana ado ko ala ye ko be sabe sabana do ko ala ye ko be dala le ko be da nani na do ko be kenala ka jeni ba fonni de man darajatu al qadar darajatu al iman iba nin nani de do ko fe taqdiru afana betila kata tila yoro masaba wa ayat taqdiru al am ayofo o yemmi besebe lahul mafudu la wa fu de man taqdiru al am kol la tige min ye globali ye ou bien la tige min kera ka sebe la wala mafudu la kateme ni ye foloy wa hadithu bu mas'ud fi taqdir al umuri abdullah bin mas'ud ka hadisa o be shi kal la tige de ko taqdir da ammo be la wala mafudu la abdullah bin mas'ud ka hadisa wa fa ma taqdir al umuri ishi kono la tige umurul insan hada maden kashi fi hadisi bu mas'ud inna ahadakum yajma'u qalbuhu fi batni ummi 40 yawman nutfata abdullah bin mas'ud ka hadisa kono ko ala ba dola kelen dale faranyo kai ba kono na la mewa tilebinani maniji summa yakunu alaqata misla dalika o ko fe be ke joliye tilebinani wore summa yakunu mudghata misla dalika o ko fe be ke cewa subuye tilebinani wore yani 40 tilebinani mana tilebinani saba tilebinani folo iba konona la ibeke la waji maniji tilebinani fulana ibeke joliye tilebinani sabana alabe ewa delta ba konona na ka ke sobuye ni tilebinani saba nunu bebe tile keme ani muga abebe kalonani ni muso kono dafara kalonani summa yursalu ilayhi al-malak o ko fi ala be malikiya ci kata demma den sokono fa yumaru bi arba'i kalimat ala be malikiya nyamariya ko aka kuma nani sebe bi katibi rijini aba fa ka den garjage sebe wa ajalihi aka den ka shi hakke sebe wa amalihi aka den ka bara sebe wa shaqiyu aw shahidu ni den nana jiya kono ni mo kunna didero mo kunna kodero obe ni mo kunna didero ko kasabe ni fen saba don min ni ala be malikiya nyamariya ni kono da barakalo nani nabe malikiya nyamara ka de wan ni finye ka do denna ba kono da ala ba nyamariya ko kan ni fen nani sabe fa hada yusammi bi taqdir al umuri obe ni de wole ko hada maden shi kallatige ni nyefulan nay hunaka taqdiru sanawi yani laylatul qadr aw la tige dobe ba fo ko salla tige o be ke laylatul qadr sunde da ambe laylatul qadr sumi nyininda ambe ala deli ala kambiyam kama qala lahu tabaraka wa taala qum ala ya ko chomi
مسمي هركة تقرت علينا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم على كو علي القرآن جيني دامنا سولا سومي هركة سومي مباركة كو علي على كرب غباري كلاي فيها يفرق كل أمر حكيم كويلة القدر سوم كو لا تيجي بن لا بنندو عليه بولو ko abo la tigay mbol la wala ma fudula sal la tigay mbe kadi marikewo salo lailatul qadri samu mel la tigay ala ya bol la wala ma fudula kadi marikewo ko kana nyina lailatul qadri nyina bana lailatul qadri ni aywa ambe na manna kera dominye ala be sambe kal la tigay bol la wala ma fudula ba be bol la wala ma fudula kadi marikewo fo samureta uba fo ninde ma والتقدير السنوي فيكتب فيها الله مقادرا ما يجري على العباد من أعمال الصالحات والسيئات لتر قدر لا تيجي كونو سامبل لا تيجي كونو دونك على بفين سبه لا تيجي وسبه لا تيجي منو بقولي جونكا نيمي ببارا نيما دك والسيئات كوبنو كبارا جودو ومصائب اني مصيبه من مو سرو ومساكل ذلك ani minye nuru na nyona muye ala bubel la tige bole ko beta kadi malike o masammu meta letra qadrila haja yusamma taqdiru sanawi ubenni de wole o sanka la tige alladhi yuqaddiruhu Allah fi hadhihi laylati salla tige mi ni ala bo la tige ni suina minye letra qadri su na benna sumina ala be salla tige bella tiga kono uba fode ma ko taqdiru sanawi summa hunaka taqdiru yawmi o ko fe don fana kala tige be wa huwa ma yafalu ibad wa yaktubu alayhim al malaikatu yawman fa yawma don kala tige munye jawum be minke ni malika uba asabu ka donni do kullu yawmi huwa fi shan fana na qur'ana aya kono ala ko domodo ko ala be foro de la mogodo be wolo mogodo be sa ala be mogodo kenya mogodo be bana mogodo be ke setigi mogodo be ke fantani ala be mogodo korta abe mogodo ji donc don modo ala bo fanala o ba fode ma o taqdiri ayomi donc la tigi be hada maden kan ni la tigi nani de do taqdirul amma do ba fa ma taqdirul ajali ani taqdirul umri ani taqdirul sanawi ani taqdirul yawmi نيلا تجناني بهذا مدينك قال والإيمان بها بالنصوص معنى والإيمان بها إيكال دوال ليمناني كلون نوني دللا منونانا ليمناني معنى دليلا نانا لا تيجي كقولا كوي كذا لا تيجي وكيرا قرانا كلو ده وكيرا حديثا ده إيكال دالا إيكال ليمناناي لا يخال لما كرف منا لما فعل الله كجا لما قرموني أحمد بن حنبل يفوت نوكو قرانا de côté la tigela nuko hadisa de côté la tigela e kana fu munna ala yenninke walima khatara kaza munna ala yennin la tige walima amara bi kaja munna ala yanyamara ninye walima naha an kaja munna ala yambani ninna e kana nimfo mana diddiri law sabatila la tigela ko ala ko ninke kate e kana fu munna ala yenninke kana fu munna ala yennin la tige kana fu munna ala yanyamara ninye kana fu munna ala yambani ninna qala aqul la yuqalu lima ahmad ibn hanbal ko kana fu lima wala kayfa ikana fu kayfa chodi ni kera inma huwa al-iman wal-islam wa taslim mimbe eka ni kolo sabatira de law sabatira mimbe eka kada ala kalimuna naye wal-islam ani kire kolo wa taslim ani kire ika ire dama ikaso lianna haji tasawulati parce que nit ñi ni kali sugu munu fule nit ñi qali takunu nashi'atin an itiradati ni nit ñi ni kali sugu munu fule nit ñi nunu be ko munna kabbalami ala ka kola kabbalami ala ka latigida manam mo mi ni ko ala fote ni e ba fo lima munna ala yeninke munna ala yenifo munna ala yanyamra nit ñi munna ala yambale ninna nit ñi ni kali sugu be nani munye mana e ba fe kabbalami ala ka latigida ala ka latige e ba fe kabbalami ko de
على الله تبارك وتعالى على قدره على سريه إبا في قبل ملك اللتيجة دلا إبا في قبل ملك سريا دلا على أمره والنهيه إبا في قبل ملك نيامر كندرنا قبل لك فما عليك إلا التسليم فويت إكا فويت إكا شو كي يردي كي يرقلو خاصة في باب القدر كركري بولك لا تيجي بوندا لأن باب القدر كما يقال لا تيجي بوندا فلده كمي دوني كباو يافو شغمي شر الله تبارك وتعالى لا تيجي أنا كبوندو مسامي ni ahera kacha akoro talendo oda to jide hadisa donana ako oja jukira le khadaru famusiku jide ko nilla tige ko fora doro aya yeremina nilla tige ko fora doro aya yeremina fama arafuta minhu fahamidallah la tige kola ni eye min do la tige la ala tan wama lam ta'rifu fama alayka illa taslimu ni ema femmin do foyte eka foki yere kolo ikasu la taqulu lima kana fomuna wala kaifa kana fo choboti inma huwa tasdiq wal iman billah mimbe eka kachinya tigiya ani kalimana nayi hajal wajib ala al muslim ninde wajibe shida makalla tige kola wa haja muqtada shahadatu la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah awa minye shere kuma fulenye ka hobbato fen site min kabbato je ni ala kelen pewte muhammadu ala ka cidenye ko kala nyini yenninde ni alay min fodoro eye min do eba ema do e kaso nu ko cidende kote e ya do imado e kaso la ilaha illallah muhammadur rasulullah nyini yenninde annaka mustaslimu lillah akore munye eki yeredi alama iki yere kolo ki yeredi alama fima ya'muru bihi wa yanha anhu ala bi nyamra ni minya ni ala bi bali minna wa yashrahu ani ala min kasariyai wa fima yaqdiru alayka min khair wa sharri ani ala min latiga eka ni hera do juguma do ekaso bo latiga kofle bonko minya ahmad ibn hanbali folo de fulen ni latige ka ko min fulen ni ni mo maso latige ma sunna mo wote parce que baki ka kuma feunde ka mumbe hara madem bo sunna mo ga jamala afolo de fulen ni mo wala mali manani latige ete jate sunna mo la ebe jate bidiya mo wala na yaso dere lawna na ila ibe dere lawdo i yere tugude ibanna kalli manani latige yere tuguka kanna geleyaka adoni bi bolo fana jahilitiye ete sunna mo e bora sunna mo mina yaso mo mi masul latige ma jahili de wala ta do abe yuro me tella tige ko de do ate de la de do ate qur'ana yaw de do ate hadisa de do ante so ko ke bidiya mo e folo ko bo sunna mo la ko la do ya ambe huja je jo kala ko la duniya ni huja do na ko do tusura ya la ayre tuku abanna amaso afona bora sunna mo donc shekul islam ibn taymiya aye ko duru min fo aqidatu wasatiya kono ko sunna mo kera chamanje bidiya mo ni nyogo ko duru la aforo de fulani ni yoroina sunna mo kera chamanje jabaruya ani qadiriya ni nyogo sunna mo kera chamanje jabaruya ani qadiriya ni nyogo ali jabaruya uluko re ko hada maden karabalen de latige yorola ali jaburiya ulu ko hada maden karabale de ko yibe fe mo fenke bahara la boyta kiniye ko hada maden be latige kono de ko abe ko be ni shibe funye kono aba yele ma to ko yiti yere saboda ko ebe alaka karabali de la ko yitaki ka foy kiniye donc jaburiya ka hakilina la ni hada made ala soso yi ka frère ikera mushrike ni ala yila jaballa gara ko la yito ko ko siyeti yere bolo ko ibe fengo fente be ala de bolo ti yere bolo e yere kaswate e yere kala yinite ala de baki ki karaba ki bilala ko ni ala yila jabara la gara wala yito jabara ka hakina fulani bo sunna mo ko ay ahli sunna wal jamaa ko ay ulugo ala de ko be latige me hadama de fona suwabi ko la yini bila suwabi ko ibi ka bato munun ke bi ke ni yere kala yini ani ka suwa ibi kala soso munun ke ibu ke ni yere kala yini da ni ka suwa wodi ato do yo mare kama do da mi la sunna mo ko le ka bo jabariyo ka hakirina ne yo bo al qadariyo
min ye qadariya wuye ulu ko de ko la tigete yere ko ala de hada madenda mi hada madembe bara barake ko yere de ka bara wuta ni nya qadariya wona tay ulu ko na yella tigen nan kariya ka ko la tigete ko lay hada madenda mi hada madembe fe mo fente ko ay yere de bo ko te yado jabra ko kuti yere sabula wala de be karba ko kulula qadariya ko ay ko yere de be ka ko kala mi bilula ko yere de ba ke ka ko ke ni yere kala yere de da me ebe fe mo fente kan yana moya kono ko ay yere de bo ke wala to alama sabe ko wala ta do ko ba ke ni yere de sunna mo masuni muro sunna mo ko ayi ko fe mo fenni alla de hada madenda ana ka baraw alla de hada madenda alla de ka barada ibe bara alla de ya beta alla de alla tigi me suwa bi yere ko donc ninde yo folo ni mo maso la tigi ma ni tara jabriya ka fa fela la ite sunna mo ye bida mode ni tara qadariya ka fa fela la ite sunna mo ye bida mode woni tara ahli sunna wal jamaa ka fa fela la ka fo ala de ko be la tiga ala be ko be do ala ye ko be sale ala ye ko be da ko be ken ala kan la yiri de e wa hada ma de yere fona suwa bi la ibe ko ken yere ka suwa ken kan la yiri de donc ni de ahli sunna wal jamaa ka hakina woni mo min boran min kono do be se ka fa ko be ya mo ade sunna ha wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ثم درجة الثانية وهي الإيمان بمشيئة الله العامة شاملة لكل الأشياء وكل المرادات التي يشاءها سبحانه وتعالى. أريد أن أدرس بأصول سنة لإمام أحمد بن حنبل. سورة بلال لا تيجي مرتبة درجة أنتم درجة فرو سورة لا تيجي درجة فرو minye sebeliye daraja fulanna summa darajatu saniya o kofe latige daraja fulanna a category fulanna wa hiya al-iman bi mashiatillah ikalli manani ko femo fembe ko abe kenala ka jende bi mashiatillah ammatan shamilatu li kulli al-ashya ikalli manana ifana ko alaka jembe fembe de kono ala ka jenye fembe de ta ko kullul muradati anil lanyini be allati yasawha subhanahu wa ta'ala lanyini mununi ala bukano masami selana korta le no wal iman bi qudratihi allati yakhluqu biha kull al ashya ikalli munani ala ka sheba ya fanaye ala ka sheba ya minna be fembe danaye فما من معدوم أو موجود فنت من تنت معدوم فنت أو موجود أم سولن معدوم من يمين موجود من سولن معنى من تنت وكبرو وموجود سابقا أني من سولا أو لاهقا من سولا كتمه أو من سولا سيسا شغيرا وكرا فتنة أو كبيرة أو بكمبابا قولا وكرا كماي أو فيلا وبكوالي حركة وكرا لا مغاي أو سكون أو بسبتي لا تحسب إلا بما شاء الله نشيت سكا كفو على كجي ولا توجد إلا بخلق الله وإنجاده إياها أسنت سكا كفنا فو على يا دادي على دي نانا على دي يا سوجيون على دي يا أنا تجيبون بمشيئته وقدرته
naka jenye anaka latiga allati la ya'jijuha shay'a alaka latiga minate desefembela wama jalika kafara nimbeka arsalallahu rusula ala yachidunchi wa anjal kutuban ay kitabu jige yukallifu al-ibadu bi awamir wa nawahi nabe jom nabu bila akanya marukan dola ani nabu bada kabari fem dola wa aqaidun ani nabu bila dusuna siru dobela o ibadata ni pato o masakala zalika ni minye nono na nyonay fal mutiu yutiu bi ikhtiyarihi wa iradatihi ni mo moy alabatu na be alabatu na kala nyini de ana yire kasuwantiya wajalika la yunafi mashiyati Allah wa qudratihi ote alaka je ani alaka latige fana ge ka boy subhanahu wa ta'ala mana alabatu be ibe alabatu ni yire kasuwantiya ni kala nyini de